abarundi b'abarinzi bavuga abarinzi kubana ko kandi n'abayigisha n'abanditsi bagara wa mutima wo kwimbaza byawe ariko ukabona atari kwigirisha umuntu ntakarigirisha ariko araba icyo kintu rero ndashimira Imana kuko nabo barabibona difference yari hagati y'abarundi n'abakenya n'abakenya barahimbaza mugabo abarundi basabira Imana himbaza kuri kubwira Musaza mu Burundi hari ingabire nyinshi cyane abantu benshi bafite ingabire z'Imana ariko kenshi ntitubamenya kubera iki nta bikorwa bihari barabura abantu babafata kugira ngo bashobore kugaragara nibyo ukurikirana amakuru henshi hatandukanye ariko ugeze aha naho uraruhuka kandi uhamenyera byinshi bitandukanye turibonesha kure muri Fantasy 9 TV ushobora kudukurikirana biciye kuri Facebook, YouTube, Instagram, X na TikTok. Mwakoze kuduhitamo mugire ibihe byiza. Ibihe byiza aho dukurikiranye urahatandukanye kunyemerera ndakubwira ati ubandanye uranirwa mu byanyu no mu banyu mu bwose bw'ubutandukanye. Ndaguha ikaze kandi kwitezo yacu ariyo yanyu Fantasy TV. Uko bisanzwe ni Jonas Manabona ndagarutse kandi rero ndagusaba niba njye dukurikiranye unkore partage ndetse na Jonas cyangwa na Sabone ariko kandi ube hafi kugira kino kiganiro twe gushikiriza nifuza kibazo cyangwa niba ari intererano ubaye narahugengera cyane go umunsi mutume wacu yamaze gushika muri studio turi kumenya bamaze kumubona ku screen zari bamwe murabuzi abandi kumva ni mbere kiretse katayiruka ngaha haraciye kinini yitwa Grace Lorenzo karibu cyane murakoze cyane nkuko bavuze ku mazina ni Irakoze Grace Lorenzo niyo mazina y'akuri cyawe kumburira amazina afise icyo byavuye niyo mazina yanje ko ntabona atavuga ati umuntu yaruka ngaha kera Orado yikuja kugaruka hari igihe gutandukanya n'abantu kandi wakunda ayo kandi ko bafite ku mutima yego ego kandi kandi muhira nakoze cyane akubwira neza cyane nshima yego ukuritegura kubangiza neza cyane hajya wagiye he ni ibikorwa byatanguye ryari twari duhera ukuri mu Burundi byaje gute haraheze umwaka nk'ijana muri Kenya n'inkomba mugabo kenshi bati mu Burundi kubera iki gufata iyo step mu Burundi yakigishe kuba ugasubize muri Kenya burya ari igihe Imana baragushiriye igiheze nyine twahurika kujana hanze kandi ko twamubera yego n'abari bishoboka ko isi yose tuvuga ubutumwa bwiza jewe ko dukurikirana turafise abantu mu munsi Kenya twumva ku matwi abantu twabona ku isanamu isanzwe ni Kenya nk'umuntu yamaze mu mwaka umaze kubona gute kandi dufatire ku gikorwa ca gospel nk'umugenzi murakoze cyane igikorwa cya gospel Kenya mu gihugu cy'imbere kubera ko abantu icyambere gifata nko ku muziki abantu ushobora gusanga mu bigaragara n'ibintu Kenya bakitaho cyane kubaririmbyi ku muziki ugasanga biroshe abaririmbyi babo ugasanga baririmba neza biroshe yego natwe baratera imbere yego hari abantu mu munsi tuvuze umuziki ubu umenga ni kwa ko umuntu ashaka kugutwa kumviriza nakaye kamaro k'umuziki muri amashengero dusengeramo kugira bikunde nimba uyu munsi mu Burundi hari abantu babigirija bamenya ati kumbura ubishame nguvu umuntu ushaka kuri iki ndakoje ukuntu bivuga umuziki si kwambara igitekerezo ndabivuze mu ishengero ari amashengero menshi kumva ibintu twasenze murongo za programme ya programme cyane gose ntibakunda kubarika cyane kubaririmbyi ugasanga baririmbira barasiragoyera cyane two turirimbira kuri piano ugasanga umuntu atarimbira kuri piano gusa cyane niyo piano ntimeze neza ariko ubu akarere k'ibyuma
umuziki amatwi meza ku baririmbyi barabikorera ubwo ugasanga nk'ubu ariko arakora kandi n'amajwi aryoshye n'indirimbo zumvikana neza zisanga nzinga neza. Ego icyo wavuze yuko babikorerako ariko reka nce ngaruka kuri side y'Uburundi. Ni kihe kintu wabonye yuko umunsi mu Burundi gihagaze neza ariko muri Kenya gisa n'ikiri hasi gatoya? Mu Burundi ikintu novuga ku gihugu cyacu abarundi b'abaririmbyi basanga na wa mutima wo gukundana byawe ariko ukabona atari kwigirisha umuntu ntakarigirisha ariko araba icyo kintu rero ndashimira Imana kuko nabo barabibona biriko makabu nabo barabibona icyo difference yari hagati y'abarundi n'abakenya cyane ariko ibyo bobo icyo bakirusha barafata uburyo bwabo bakabushira mu baririmbyi kugira ngo ibintu bigende neza kugira ngo umuririmbyi aze kuririmbira ku byuma byumvikana neza kandi aze kuririmba na sound yabo usanga naho ibizi igaragara ntoya bakura kuri sound ugasanga sound yabo imeze neza ku buryo umuririmbyi adashaka kuruha ariko ino ashobora gusanga nk'abumbere bamwe batazi bumva umengo twavuze ubutumwa byakwiye icyo kintu abandi bakiturusha kuko na ibyo usanga ari y'amabati usanga sound yabo imeze neza ibyuma byabo bimeze neza ariko no mu Burundi ariko nabonye biriko biraza ego ibyo uvuze biriho kumbe nibaza yuko bizaba musanga atari agaciro bumve yuko umuziki ni ikintu ngirakamaro si kuvuga ubutumwa gusa ariko birafasha abaririmbyi kugira batera imbere. Ego ndashaka duhe igicapo umunsi wa mbere muri Kenya ufata ko ryari irya mbere wabonye gute n'ibiki ubona yuko byangiye kunyutsura? icya mbere nubwasha nanje nkajura ururimi igiswahili icyongereza kikuba ari icyongereza hari igihe cyose twakoreye ikiganza giswahili wari uzi nari nakuri no kugati n'ubundi n'abanyagihugu icyongereza n'uvuga n'uvuga ariko naje gusanga hayo n'abiswahili atari byinshi ino kati zanjye mvuga mu ntatse ngo kuvuga igiswahili n'ibisanzwe ariko nashize hariya anye kuvuga igiswahili bakavuga ubuti niba gutangura zarabanje kunyuzura gatoya nkakurikira ntibatere kandi kuvuga igiswahili byari bitandukanye niko kantu nashitse cyane ubuzima bw'umuwoshipa nabwo bivanye n'ingene ngaha wabikora byaroshe gushika hariya abandi abawoshipazi bo muri Kenya byaroshe ko bakwakira je ndashima Imana izina ryanjye ryarankoreye ubuntu bwarankoreye bashitse mu minsi myinshi namaze Imana iramuha connection kugira ngo naririmbye abandi bawushipazi bahariya byaranyoroheye baranyakiriye gushika ino saha nagize ngino n'abantu biroroshe nyine iyo ubuntu bworoshe byaranyoroheye mugabo hari n'abantu usanga bitoroshe bashika kwiyumvira akajya gusengera hejuru kandi ibijyanye no gusenga ibyiza basengeramo ntipfa kwirongora ngo reka ngende urore kubera ko ariho huguruye kubera ko ariho mba hafi yawe nazere n'ibintu muri kasi agenda aravuga ngo byogenda gute mu byo munyabugenge ngo gusenga ku mutakura bariko baratera intege ariko ntibatahure ko burya bintu si ibintu by'umubiri ibintu by'umuhembo kubikora ko kari hafi reka ngende aha ariko kari hafi ngo byo bintu by'intego rero akantu kakunda kumujira abandi ari ushoboye gutora ahantu ahuje na esprit yawe byoroshye kuba waravuye muri kaca muri Kenya ikamvuga ati n'intambwe wateye kuko akanya katagutse nakamenya bweze uyu munsi uravye igihe umazeyo ni giki abaririmbyi ba gospel mu Burundi bakwiye kwigira ku baririmbyi ba gospel muri Kenya muri ryatembere ry'umuziki wa gospel mu Burundi twifuza? Abaririmbyi muri Kenya barakora ushobora gusanga n'umurinzi bijyanye n'ibyo kuririmba atabuhinga burebure afise ugasanga afise indirimbo nyinshi kuri YouTube yiwe ugasanga afise indirimbo nyinshi
ariko ino gukora si cyane bivuze ko Burundi adahari hamwe kuri bajya tuzi bariko baragaragara hamwe ubusanzwe mu Burundi hari ingabire nyinshi cyane hari abantu benshi bafite ingabire z'Imana ariko kenshi ntitubamenya kubera iki nta bikorwa bihari barabura abantu babafata kugira ngo bashobore kugaragara rero bariya muri Kenya sinzi ikintu kiba kiba sinzi ko bashigikirana sinzi ko studio y'izengurutse kako yino mugabo n'abakozi barakora nino barakora ariko hamwe byo kwiyongera ziba byiza kurusha kubera ko Burundi butunze barindi bazi kuririmba ugasanga ibijyanye n'ubumenyi barabizi kandi no mu mpemu zabo ugasanga bameze neza ko umuntu uri hariya muri Kenya akavuga yuko uri ijisho ry'abantu benshi iringwa mu Burundi ubona gute ubona ibikorwa byo nga mu Burundi hariya muri Kenya bibashikira mbega byakira gute ego birabashikira ariko icyo nagerageje gutahura nonasaba n'umuntu ushaka no kubijyanye n'ibyayo bari menshi cyane mu Burundi iyo turiko turandika ntitwisunge cyane ururimi rwacu ni bwiza n'uburyo bakoze ku rurimi rwacu ariko international dushyiramo basaba baswahirisha birabafasha rero hariya birabagora kumva cyane indirimbo z'ikirundi ni Kirundi gusa for example nka Israel Mbonyi hariya baramuzi kubera naho batanguye kumenya kubera indirimbo z'ikirundi kwisongera ururimi rwacu ni bwiza ariko rimwe na rimwe bishize tugashiramo urundi rurimi biba bisa neza kubera ko birafasha ibindi bihugu ko ubutumwa bwiza nabo bushobora ego hari ukuntu usanga indirimbo ziba ari byo muri Kenya usanga tuzikoresha ngaha mu Burundi ego swata aho usengera cyangwa ugasanga amakuru yafise eske nka muri Kenya hari indirimbo z'abarundi bakoresha ubwo usanga tutakoresha indirimbo zabo ko abarimvye no munsi bandika mu ndimi zitandukanye ariko ashobora usanga ko uyu munsi tuko tukoresha igiswahili cyangwa tukoresha mu mutwe ego eske muri Kenya indirimbo zifite mu giswahili z'abarimvye muhamuzumva izindi wundi ziko ziri mu magize muri Kenya cyangwa barimbizi wabo gusa oya ntibarimbizi wabo gusa iyo bapakwenye kumva ari ururimi bumvita ko nabone barafite indimi twebwe tutokumva atari igiswahili kubera bafite indimi nyinshi ni cyane ariko kenshi ntibahora basohora ibyo muri rya rurimi rwabo kenshi basohora bisunze igiswahili n'icyongereza nk'akarorero nka moyo wangu penda Jehova yagaye arayizi rero bisigura ngo habuze gusa ko dushobora kuririmba mu rurimi bumva sino barazi ko mu Burundi baririmba kandi bashoboye kuririmba kubera ko niyo y'igiswahili barumvise ko baririmba kurangiza kandi ego reka twigarukire ubuje ibikorwa byawe uyu munsi urugendo rwa gospel uriko urubandanya gute usituma ibikorwa byawe bimeze neza nk'uko abamenyereye cyangwa bari hafi yanjye bari bakunze kubona kenshi mu mwaka nk'abaregerema cyane nkasubima ko nkakora rero n'ubu byiteye sinicaye ndaheruka gushaka kuri twicana yaje kava ariko kandi vuba mu itegeko ari ibikorwa bigiye gusohoka uyu munsi mbega izihe ntambamyi yuko uhura nazo barakwaduhaye kava ariko kandi azi gusinya nyinshi bakwiye kuduhereza kandi si iby'imbeshere uramaze igihe kinini uriko urakora ego nta ntambamyi zihari ndende ariko urabizi ko bitaba byoroshye kuko uriko urabikora ari wenyine ariko kuko kwagufasha ariko iminsi nabimaze nitambona ego ariko ndabitegura rero uno mwaka ego ntibiba byoroshye gukora wenyine uyu munsi Grace Lorenzo arakeneye management ubu nyene ko turaganira mu rwego kugira ngo management nyine muravuga ati rero wenda iri management yanjye ikora uko bikora
oya unyumva ntakeneye kubera iki abantu babwira ngo turi management isako cy'iki numva ukeneye kunsapotinga ukeneye kumfasha personality bivuze atavangukira ukeneye kumfasha kunterera ariko cyane uzi ko untangaje kumbura ushobora kutaza kwa dukurikirana benshi baravuga ngo twakiri management ariko kugase barize management muri ubwaje bazi bagire gatoya ni management ubona gute ese kare ukurande rumwe twemenga icoza gufasha ki mbega kuri wewe management yitahura gute hariho nkizimaze kuhaba zimaze kubona amadifu native muri bintu management ziki gihe ntiziko zikuboza ateza gukora okay sinzi yango dufise gushaka gutandukanye management ni nziza kugira ngo ufasha gukora ibyo kufasha kandi hajya ibintu ukora wenyine ntamaze kuza mukundi kuboko bicyazoro aho denda sawa nabivuze ko ari ego ubushize muri ibyo by'utofe nuko yafise igiteramo aya consent tubonye mu bantu bari kumwe nawe bamuherekeje urimo nagiye bakumbura ryo kukuronka gaca ingwanda yo kubaza ni connection yaje gute hagati yawe muri ibyo tutu Kikinga n'imeka amavuko yo ndashimye yaramamagaye kwari kutoka kwa kuba muhira yakanse n'ayo muri kubintu kuba umwe mu bajyana n'umukozi w'Imana kugiteza Imana guhura nawe byagushigiye iki utaza kwibagira guhura nawe kuri jewe nziza bwiragira kubera ko Dudu yanyeretse umutima ntari nitegera ndamuteze akaze nk'umuntu nyene sinzi ariko kandi amahagitisiyo byaratworoheye abandi twari kumwe bishingiye intahe antuka n'umuvyeyi yatwetse umutima w'umuvyeyi ntitwaza muri petisiyo ngo duheze na petisiyo ngo tuvaneko ariko yaragaragaza umutima w'umuvyeyi Burundi kandi ntiyadutaye konsere ntiyaheze bacavuga ko biraheze turahejeje isho papa arariye ego nk'umwe mwagiye bako ryo kubana nawe mukaganira mugakora n'amarepetisiyo kamuvuge ndetse mukabana muri konsere uyu munsi ni muri ibi bifata nk'ikitegero cyiza mbega abandi baririmbyi bakiri hepfo yabo gatoya ni igiki tukwiye kumwigiraho ngo arateye ubwoba tukwiye kumubwira ko umutima uciye bugufi araciye bugufi ari n'umutima w'Imana jewe narabaye tushe n'umutima yanyeretse ko jewe akatasi twari bwakoranye baza ko mu Burundi twari tuzinanye ariko umutima yanyeretse byarampaye kwicara ndiga ndavuga ati niba umuntu ntiyashobora kugaragariza umutima nk'uyu mbega twebwe nitwo kwigiraho rero abandi baririmbyi kubamuzi no kubatamuzi afite umutima w'Imana afite guca bugufi kandi abarinzi benshi bavuze umunsi w'inzu kuri bimwe ukabona karahageze usanga nyine ari tusigara uri hejuru yaza kuba Dudu ari umwe muri abo rero baza kuba bafise impamvu nyinshi zituma atanakoresha nk'abantu bato bato ariko byose atuga n'umutima w'Imana n'ibintu byinshi Imana imuha ego nk'umwe mu bantu bakora kugura gospel ufatiye kungena hano hari ibyo akora uyu mwaka iki kiwovuga mba bambwira prestation neza kuri mu Burundi ari abantu bako barakora bagasesheshwa rumozi nk'abandi hajya Pastor Mutesi Ayinderana Dote Antu bako barakora ari benshi Victoria Team Chelsea aba MTC Redemption Voice nta gahembo tugifise uricara ukazona indirimbo ikindi gikorwa barakora Imana idushoboze rero kugira ngo ibyo dukora bihagarariye mu ma views canke mu kuduza ama YouTube channel yacu
ari gushika ubuherutse nabonye mu gikorwa Ipendo Sound yo gushaka umugaragaro igikorwa bise Ipendo Event dushaka kuduha amakuru amutari duhari concert ya Ipendo yari bimeze neza spirit yari bimeze neza physically yari bimeze neza bari baberewe amajwi yabo yari ameze neza umwanditsi wacu yaradukoreye ni evenema kwinjira ko ari kuriha mbega uravye abantu bari bari indani ukarabana ko ikibazo ko kingana wowe ufata ko babitavye ku bice bingahe kwijana ya evenema ashobora kuba yarayitavye nka kubera baba barahishije kuko Life Center ni nini? Life Center ni nini cyane rwose kwenye kubona Life Center yuzuye indani bari buzuye ko bari abantu bahora baba bari mu Life Center ntabwo bari bahari ari benshi hajya hanze mugabo babona ebyiri ari igihe kugira ngo baratsitabira ego mbega aho iyo baza kuba batarishe numva ko byagenda gute inzwa ego bari kabiri koko twarabayisibiriye mu twese byane twavuga ati ari ibintu by'Imana barayigisha ubu baratahuye twari baravyitabira cyane ariko ko twashafise abana bafise ako kabazo yuko kuriha uko no mu makomata nabonye twagita postizi ati ngo mwumva rero ibintu by'Imana ngo muzige burihisha mbega kuri wewe kurihisha iva utahutse abantu gute icyambere abantu bakivyumvira no ko bashobora gutahura ariko buriya biriya bikorwa babyasavye uburyo aho nyene byakoze nyene ntibyabishobora kugera kurya isi kurya bari mu buryo n'amafaranga rero ugasanga ko harura ngo barishe ngo mu guti ubuzima turihishe uhoho dusigaye muri gospel hasigaye bakora na stage neza gusoma barashima naho handi hose ego ndacemeza ico neza akasound neza cyane byinshi cyane rero umuntu avuze ko yarishe ngo kuriha bitubaho ibintu by'Imana sinamutahura ko yabuze ikintu cyose kigiye bisaba uburyo ushobora kwambara kurya byose amafaranga Ipendo Sound bose station hari bubereye ego kuri wewe ikintu wabonye kitagenze neza n'abandi bantu bategura ama evenema bakwiye gukosora n'icyaha navuga ko nabonye kuba katari kameze neza kuko burya evenema ishobora neza ijana kugira ngo tutakigize akantu k'umwanya Ipendo Sound yaracerewe twari tuyinyotewe twavuga tukabone baza cyane ko nibaza ko indirimbo baririmbishije bari yateguye bakoze muri muto afite urutonde rwose rwarahindutse kandi umuntu turiya bamaze kumwakira konsiyo yari ko basanga ubu uri nyene konsiyo turimba 14 muri bon ni nyiri gikorwa reka umuririmbyi avuze ngo je gusiza kuririmba ngo isaha mushira hanana kuririmba bwa nyuma kugira ndonke ndonke public nini isaha ikabisa twabwiye abantu niko kantu mu mashuri tubona ikindi natwo bibitse ego nyuma yarimwo abarinzi batandukanye mpereye kuri wewe twabonye na Pastor Lopez twabonye na Vasi twabonye na MTC twabonye aba Victorias twabonye n'ababani kiruta n'abandi bivuze ko ni evenema y'abaririmbyi ariko kandi harimo n'abaririmbyi bari barariha baje gushikira abo baririmbyi kuri wowe biguha ikintu cyane kajije ibyanjye yaje nashaka n'abaririmbyi benshi n'ababonye ego atwa bisa neza uko twabishigikiwe n'abantu muri carrière imwe ndaryoshe urumva kushigikiye kandi cyane nakumva bakambwira ya flash dawa Ipendo Sound abaririmbyi abawoshi kuri dance no my beat nubwo kizegero biteze imbere umuntu twaba dukurikirana n'undi muntu atari umuririmbyi ndetse kandi gukurikirana yumva ko yogura afasha Ipendo
amahera makasha kugura nangahe nashobora kugura no kumengo fashe ko 50,000 ako ashobora kugura sani kandi no kugura yego nubwo biri kurya 50,000 biraryoshe kubona muri ibyo bya flash kuko yego kubera ko n'amafashe ubwayo nyine igaragara nziza urabizi umuteye intege mu buryo bw'amafaranga yicaye ko ego kuri wewe nk'ubu vyoshika bakavuga ati Lorenzo turashaka uduhe indirimbo 3 z'umwaka neza navuze ko n'umwaka mwanya buri gihe hari ndi mu Burundi narabibonye ego indirimbo ayayaye ya Pastor Lopez imana kandi akaje saka bamwe barabara bose nakandi ku mastati hehe cha Pastor Lopez yarakoze turamushimira cyane n'abandi bantu batwitangiye yego kubona umuntu umwongera ariko arakora kuri anye imisabo kuvuza nyine cyane gose hari ibindi zaba fure akomeze kwantuka bakora mwaka dukaca avuga ati ndifuza kwikana ibikorwa byo mu worship n'izihe mbuga ushaka kurakoresha abantu bashaka kuvuga ati ndashaka kuba ndaja kuraba ibikorwa byiwe umuntu mbere yo gushigikirana YouTube channel yanjye ni Kras Lorenz ego na Instagram ushaka kubisanga ko batari byinshi ariko ku munsi wo kuraba umuziki wa gospel mu Burundi nihe dukwiye gushira ingufu nk'abaririmbyi ariko kandi nihe dukwiye gushira ingufu nk'abenshi makuru reka mvuga umuntu wese muri rusange ibyarimo haba abakozi bari mu mashengero kugira utere imbere mwebwe abanyempano mukore vyoroshe icyambere turashimira abajournaliste batumenyesha amakuru turondera tubaza ibikorwa byacu bigeze ariko kandi murabura n'ibindi masuri indirimbo abajournaliste bari mu kiyafu kuyimenyekanisha no kugaragaza ibyanyu byawe maze n'iz'abandi bajournaliste bakunda kuhasinya cyane kuri gospel haba ikintu numva babwira abapasiteri bacu abungeri bacu baturetse amashengero nuko bodushigikira badushyigikira uburyo bw'amasengesho uburyo bugaragara n'ubutagaragara ariko abarinzi nabo mu kwandika indirimbo bisohore umenye ko na komisiyo ikeneye uburyo guhamagara umujournaliste hari n'amaguru nyine ukikora indirimbo mu bindi ndirimbo bazikorera komisiyo kandi bidusaba uburyo rero komisiyo bisaba uburyo cyangwa bisaba umuntu wese ukiza gushyigikira abishyigikire kubera ubundi ndabona ko tujya ku musozi w'ikiganiro twagejeje kuyaga byinshi bitandukanye ku bijyanye n'ubuzima bwawe mu gihugu cya gospel ndetse no muri rusange gospel muri rusange mu Burundi birashoboka tukazusaba gukorana ikiganiro muri 2025 ijambo ry'umwaka biciye kuri mboneshakure yacu ku bakunzi bawe ku bakunzi ba gospel muri rusange n'ijyahe ngo dusigira murakoze cyane ndabashimira ko abana nyakiriye ikintu mva babwira mbere y'uko umwaka urangira ngo baririmbe neza ariko kenshi ngo bitwaciye mu ndirimbo ako impangiro yanjye ni uko umushikana benshi kukugororoka ndanifuza ko umwaka utararangira n'indi utaratera Yesu Kristo kandi n'akazi kawe keza sinabifuriza amagara meza n'ibyiza nabifuriza kuranirwa mu kandi mu bandi kazi nziza ako na cyane cyane numva ko natarakiye umwami Yesu kandi n'akazi keza gushobora kumubwira hama narabifuza byiza yo kuvuga neza n'abakakiriye dukomeze hariho intera kandi natwe ko dushoboye kurondera abandi kuko ku isi ntitwaje kurongorwa kurongora kubaka amazi twahamagariwe kuzana benshi kuri Kristo rero abakakiriye muze dufatikanye twese kugira ngo dushobore kuvidura ubwami bwa Satani ego umutwe waje uno munsi mu bisako cyazi ibintu byinshi birakamaro ku bijyanye n'ibikorwa byiwe mu rugendo rwa gospel ariko kandi ku bijyanye na gospel muri rusange rero mu bundi shimwe mwese mwadukurikiranye shimwe kandi wowe n'ibiganiro bipataja kugira bishoboshika benshi batandukanye rero twavuze byinshi harimo impanuro
hariho kurika uyu munsi aho gospel igeze ndetse n'ingene dukwiye kwiteza imbere. Umutume twari turi kumwe ni Grace Lorenzo, asanzwe ari umuririmbyi wa gospel ndetse kandi akasa kugaragara mu guhimbaza gutazira Imana. Mu nkundi muri bose mwadukurikiranye, ndabashimire mwagize neza mu bihe byiza, ndabana bifuriza kurangiza umwaka neza, mugabo mubaho ubanda mukurikirana ku biganiro byacu bica kuri Indo televiziyo na Repentance na Heaven.